أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال والذين هم بربهم لا يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. أنينا نداتيوكو بيه alamisasuye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani nani saharu jumada al-akhiri minye hijra sankalo worona bisuye o mugani worona miladi nasaraw ka jate ba fulani mugani saba sankalo folo bisuye utani konontona ambe dawdabu masjidu rajaqo ambo kono darasube Sheikhul Islam Muhammadu ibn Abdul Wahhab aka kitabu kono minye kitabu tawhid bonda minako babu man haqqaqa tawhid dakhala li jannata bighayri hisab. Koni mo minye tawhidi ke haqiqai yi ka tawhidi ka nyema ka ke haqiqai ko ibedo arjanna kono kasurima fese fese ni bonda be komi bonda min temena ni bonda bo dafade parce que bonda min temena anko de babu fadilu tawhiri o ma yukaffiru min junubi ko tawhidi fasamantiya ani tawhidi ka junubu yafa bo tawhidi ka fasamantiya belebele bado de fuleni nye ni hakilima be ni be teliya katama ni hakilima be ba fi fana o ye jumaye ka do arjanna kono ka soro ima fese fese ka soro ima fese fese ala kutaka ima fese fese ala kutata naka hakilima be ka lanyine ni hakilima be ka kanu fenye ni e wa tawhidi fasamanta belebere bado de fuleni ni ye tawhidi ke haqiqai ibe do arjanna kono ka soro ima fese fese ka tawhidi ke haqiqai abeke ni ko sabai ko folo ika tawhidi do fala yumkin an tahaqqaqa shay'an qabla an tu'allimahu hada madinte sika foi ke haqiqai folo foi ko dode iko bili nyokro ko do wadi atu ala ko fa alamu annahu la ilaha illa allah koy ka do bato fen site min ka bato tien ni ala kelem pewte pour ki ka tawhidi ke haqiqai akake anyema folo yeninde tawhidi do folo ni ma fendo ite soko ke anyema de ni nye folo ashani al itiqad ika tawhidi shiri iddu sukun kon ika tawhidi ika mini dusukun kono فإذا علمت ولم تعتقد واستكبرت لم تتحقق التوحيد نمو من التوحيد دو mais ema dala kasiri dusukun kono i yere bonya ka bo tawhid minalina barama e ka tawhid make haqiqai o delay munye ala ko masamin korota lendo na tumban kibariya ka bo makka kafiruma tuma mi ciden ko uluma qulu la ilaha illallah tuflihu aya fo bato fen site min ka bato ceni ala kelem pewte aben ni yorosoro kafiru ye mon fo
أجال لآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب كم محمد يبتو فيون كبتو فين كلندي كونين كبكو دي أنت سكونينك فما أعتقدوا انفراد الله بالألوهية maka kafiru ka fo ala de yekelenye batola uma so kanni siru dusukun kono uma so kanni mina udusukun kono wala ni nyefula nay ni ba fe ka tawhid ka haqiqa tawhid mina idusukun kono asali sa sabana al inqiyadu ika kodo kata tawhid baraw kelima ni tawhid do iya siri dusukunna ولم تتحقق التوحيد ni tawhidi do abiddu skun kono de ne imi yere koro kata barak fana kelima ika tawhidi make haqiqa de o de lay munye qala ta'ala innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa allah yastakbiruna wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'ir majnun alakum masamin kortalenu akum maka kafiru tunkera nukuma ko bato fensite min ka bato tieni ala kelempewute yastakbiruna ibu yere bonya ka bomade uteso wa yaquluna ubafo a inna latariku alihatina li sha'ir majnun am banka bato fe bato li ambo toy donkili danaka kuma kama ba fato am banka bato fe bato li toy fato kuma kama ube donkili danaka kuma kama wa nu kambe muhammad sallallahu alaihi wasallam donc ma kolo kata tawhidi kelima uyu yere bonya ka boama donc pour ki ka tawhidi ke haqiqa ni sabaka sabati bolo tawhidi do kele fulana i tawhidi su asiri dusukun kono sabana yere kolo ikake fa ija hasala hajan wa haqqaqa tawhid ni soro iye tawhidi ke haqiqa fa inna li jannatan madmunatu lahu bighairi hisab arjanna garanti taraye ko be do kono kasorima fese fesere wala naqulu insha Allah no semenu kwanta akwante insha Allah fo ya yere ni mo min tawhidi ke haqiqa anyen nin ko saba min ko sabatira bolo tawhidi kola ibedo arjanna kono kasorite fese fese ante har insha Allah fo aqul li anna haja hukmu sabitun shar'a ako pasike ninkiri ako ninyekiri sabatilende sariala wali haja jajaman al-muallif rahimahullah bijalika fi turjamati duna an yaqulu insha Allah ako diyatu muhammad ibn abdul wahhab kitabu wallahi baga ayen nimfo aka bonda daminala ama hari kadantiga ka mari insha Allah ka funni tawhid ko ni ke haqiqa ibedo arjanna kono kasorima fese fese ama har inshallah fo aya foni de ka fo kadaka kadantigaka amma binisbati li rajulil muayyani fa innana naqulu inshallah me mo kere lenta amba fo ma inshallah de me ka fo gorbalila mo ni tawhid ke haqiqa ibedo arjanna kono kasori fese fese ambo fo antari inshallah fo ambo fo ka dantigo kade parce que wole alaka kiri de alaka sariya sabatilende yoye me karasa ibedo arjanna kono bi ghairi hisabi anto fo ka fo inshallah parce que mo krekerlenta ani gorobali te kelenya hari suro nyofo kafiru yoro la ahli sunul jamaa ka qida iba fo kafir bebe jahannaba kono ni mo sara kafira la ibe jahannaba kono mo krekerle ante se ka fo ka dantiga ka ko be jahannaba kono amba fo na sara kafiriyare ka ansira lemba koro lagara me ante se ka dantiga ka ko be jahannaba kono me andan tiga lemba ka kafiri bebe jahannaba kono ni mo mi sara kafiriya la ibe jahannaba kono me mo krekrele ante se ka dantiga ka ko be jahannaba kono arjanna ko fana bo chogodela mo ye mu'mini ye tawhidi ke haqiqa andan tigelem baka ko ibedo arjanna kono kasorima fese fese ni mo sara tawhidi haqiqa ibedo arjanna kono kasorima fese fese me mo kere karasa ibedo arjanna kono kasorima fese fese anto soko sabatiere mo ye fo cide nana sabati mo minye comme un kasa tabena nyofe cide nyere ya sabato ye ni ote mo kere lenta ayet tawhidi ke haqiqa chogo namba aleta fo amba fo karasa
abedo arjanna ko bi ghairi hisabi insha Allah o yemo kerker lentay o ko fe ala ko qawluhu ta'ala muallifu ko alaka kuma masamin kortalendo inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musrikin ala ko ibrahima akelen kera alimami qawlu ummatan ay imaman ibrahima kera alimamiye tawhidi la ni mugo balla dege mugo ba nomina ummata qur'ana la anya fo kateme anko ummata bina qur'ana la koro damado bala abena imamu ko alimami wa daharu abina ko wakati wa jama'at abina ko jama' wa dinu abina ko dina anya nunu foko propre la tige ko fe qawluhu inna ibrahima kana ummatan haja sana'u min Allah subhanahu wa ta'ala ala ibrahim bi annahu imamun matbu ni ala ko ibrahima kera alimamiye ni mogo ba la dege ni nyetanuliye kabo ala fe masami senia lendo akorta lendo naye ibrahima tan ko ibrahima kera nyemay ni mogo be tuwa ko li annahu ahadu rusulil kiram min ulul azmi parce que ibrahima ye ciden bele ba nonu ibrahima yo dode ulul ajmu dode de mogo duru min kawsani ciden be ibrahima yo doye summa innahu sallallahu alaihi wasallam o ko fe ibrahima alaka taruna kisibaka qudwatu fi amalihi mogo be ibrahima ladege aka barawla wa afwalihi mogo be ibrahima ladege aka ke tawla wa jihadihi mogo be ibrahima ladege aka jihadula fa innahu jahada qaumahu wa hasala minhum alayhi ma hasala ibrahima ya ka mogo kele ku jihadu fun min yasoro o yasoro summa abtalahu Allah subhanahu wa ta'ala bil amri bi jabhi ibnihi o ko fi ala ibrahima la jarabi ko aka den kantige wa huwa wahiduhu o yasoro o denkelende babulo ibrahima ala ya tanu ibrahima fana mogodo fana aye bara bere bawde ke ni mogo ba la dege aka kewale la mogo ba la dege aka baraw la mogo ba la dege aka yirejiyana ka jaru la dinala aye tawhidi keleke fo aka mogo ya filitasma ko ala ya la jarabi fana adenkele min tumba boloko ako kantige wa qad balagha ma husaya o yasru dai ashira degere ma bisaka tama kafara ibrahima ka demisim fitinite ni ba fu ibrahima nin dorilo entala amake makorbaye fana ni ibrahima nin dorilo entala dembe wakati min ibrahima nin dorilo mbala de ala ibrahima la jarba wakati de kwa ka kantige idem fule na fitini do adenyere lamado shimbe ake kadama fa nin dorolente denna o wakati la kosobe ni dembali go yara fana kera yereye fa nin dorolentala kosobe mais ni dembe degere ma bake katama ni fabe tayoro mi abe tama katay demisem fitinite ama balgoya o wakati de den kanu be fala nin dorole mbala na beta yoro aba bolo law beta ismaila sere o degere made ala ibrahim ala jarabi ko aka akantige falaysa kabiran qad tabat nafsu minhu ismaila make ewa ama qurba yaraka balgoya ni ibrahima nin dilolen tala ولا صغيرة لم تتعلق به نفس الكثيرة فتني فناتي كو إبراهيم نندلولين تالا كوسوبي فتني فناتي إبراهيم نندلولين تالا كوسوبي فصار على منتهى تعلق نفس به إسماعيل سيرا دغري دوما دغري مي ني إبراهيم نيمبي دلو على كاشي دغري بما وقتمي ثم وفق إلى ابن بار متي قال الله تعالى نوكوفي ibrahima benna demmin fanala den kera bange baga bato bagay den kera ala bato bagay ala ko den ko tuma ala yan kibariya den kibariya qala ya abati ifal ma tumaru satajiduni insha Allah min as-sabirin dersu min tamina golo fula be kuma be kera nindeka ibrahima kadden kantigali der ewa golo fu dersu be kera aledeka o harini amma ewa bi fana ka wakati beke oka mana ka yira ibrahima aye jihadu ke
min ye tawhidi jolila ala ya la jarabi ni akadem fana kantigaliye ibrahima wala jarabi fana ibrahima ya bo asirafe kam muruda denka abadu sukunde kono fana ko aba kantige ala ye den kumbabo ni kantigali fenye min kabbo kosobe donc ni aya kono ala ye ibrahima tanu ako alimamido aya tanu ni ko doye ko nani folo ye munye annahu kana ummatan ay qudwatan wa imaman wa muallima lil khair folo ako ibrahima ko akera alimamiye ko mogo ba nomina mogo betuga ko kan nomina alimamido nabi mogo la dunya herala ummata kureninde kele asani qawluhu qanitan alqunutu dawamu ta'at fulanna ala ko ibrahima ma ko qanita lillahi wala batolaro kanu takure munya shaykhul islam buntemi ako kunutu ye munya al kunutu dawamu ta'atullah ko kadume ala batoka buntemi ko al kunutu yode kadume ala batoka donc ibrahima ala ya tanuni aya kono ni jogo nani la hala nani fulana de ninye folo al mamido mo ba la dege kan nomina ka bara wala dege kuke fulana ibrahima ye aka ala bato dumelende do barabe ala bato de la asalisatu sabana annahu kana hanifan ako ibrahima ajengina kabo galondina bema al hanifu al muqbilu ala allah al mu'ridun an kullu ma siwahu bun khaymu fana ko hanifu kore munye mi kitile alala fingo fenye ala tanaye ki kodoma hanifu yode ewa ibrahima kero o fanaye ni nye fulanaye sabanaye arabi'atu nanina annahu ma kana min almushrikin ko ibrahima make mushriki few amake fulanka foya amake mushriki amafara mushrikuka li sihati iglashihi ibrahima kaddusun kalasi sahle sababula wa kamali sidqihi ani ibrahima katiya tigiya dafalen sababula wa budihi ani shirki ani ibrahima kaw yiroma janya kabo fulanka foyala ala ya tanu ko amake mushriki few ko amafara mushrikuka donc ni ayala ala ibrahima tanu ni naniye aw anana fana ibrahima mfuleni ni kana umman ala ko kana ummatan li alla an yatawahhas ala ko ibrahima mako ummata munna li alla yatawahhas saliku tariqu min qillati salikina ala yenni fonna ko ibrahima inna ibrahima kana ummata anko ummata tawsir wore bala minti almamiyai dow ya tawsir munna ibrahima kelenkera jamae akelenkera jamae no semin ko rahimahullah ko tawsir fulante nyoko nguli ibrahima kelenkera jamae almamiya ala ibrahima kalimamiya ibrahima kelenkera jamae ala ya fumunna ko ibrahima kelenya jamae pour mugumi ni donna tawhid shiraka ni kelembe tawhid shiraka ube ikelebe ciden ka tashraka nyana fi kanimina ka fo mugo tenni mugo chamanten ni shiraka mugo munumbe ni shiraka o ka dogo o kanimina ala ko ibrahima kelema manto me ka fo ebe tawhid tigu ka dogo o kana enyana fide tawhid kunu ka dogo kana décourager de sunna mugo ka dogo la faham salafu salih o kana décourager de ala ko ibrahima kelem pewde tumbe tawhid ka akam mugo la ka akam mugo wole ala ya kelenke jamai ni nyafole na ko ummata qanita lillah la lil muluk wala litujari al mutarafiina ako qanita lillah ko ibrahima kera ala bato bagade ala ma fo ko ibrahima kera masake bato magaye ala ma fo ibrahima kera ewa komra sautugo bagaye komra samunu nye nema tiguye ala ma fo atugura masake ko ala ma fo ko ibrahima tugura bo mbake kamin fo peut-être aba ya fatil majid kono mbake kamunun fo ya ube fatil majid kono na ko qahanita la lil muluki wala lil tujjar al mutarafiina ibrahima kera ala bato bagade amake masakew bato bagaye amake komar sambawni komar sa shetigu bato bagaye qanita lillah ibrahima kera ode hanifan
لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين. إبراهيم ما جنگي أما كي جنگي بغاي أما تكني أما جنگي كتكني أما جنگي كتنوما كمي دوني كي بغا منو فتنة لين دوني جنيا نولو بيچوكمي فاتن مجيدو بيمون بولا بيوا أيا يوا ها أو ماي ها دونك ماي ñimbake kam min famoye ha abala de do ko ya uba ko amaye kita uba ubulo ha do ko ayaye Musa ko ala ayaye oh abayira ñol mbafe pura kado wala mbake kamunu fo parce que ka ne ka sarahute kitabu kelen kono basudo fayda be munu na drombuta aha طيب حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين إبراهيم واتللا أجنجنا كبون غلومبي ما كتله على كلمة هودا إبراهيم ما جنجة كتاكيني أما جنجة كتانوما كومي دوني كبغا منو فتنة لين دوني جيان ولو بيتشون أو كجيان دوني كبغا ولا جيان لك فتنة دانتيا تافانتولا نافانتولا كما كلمة هودا بينو كتشو سينوبا فوتشا بينو غيرنا نيمفه سينيبا يوبي غيرين نيمفانا فيه masakɛw waritigiw diɲɛ jamana baw u bɛ girigiri la ka taa numa ka taa kini ka taa numa taa fan t'u la nafan t'u la kuma kelen t'u da Ibrahima ma kɛ o ye walam yakun min al mushrikina aya in kɔnɔ Ibrahima ma kɛ mushriki ye khilafan liman kasara sawadahum wa jama annahum min al muslimina Ibrahima ma fara mushrikiw kan Ibrahima ye mogo soso mogo munu nulu tara mushriku jama caya ka fara mushriku kan ayireba galon fo fana ko ale islamade komi an jamana be cogomi ini kabur batola ubala ini sheba nanina ubala ini sheku batola ubala beta fara nimbeka kan nimbeka jama caya ka faruka kayu chela ibe sage ka fo ko islamade Ibrahima make yode ama fara mushriki ka kata mushriku ka jama caya kata dawla katu jama caya o kofi ka galon fo ko ne islamay ka soro ete islamay parce que be munun ke islama nyuma ka jogote Ibrahima makoye abe fatil majiru kono khilafa liman kasara sawadahum wa jama annahum min almuslimina Ibrahima ni mo ye nyogon soso munun tara ka fara mushriku ka ko ka jama caya ka sage e ka galon fo ko e islamay ewa Ibrahima make oyen donc Ibrahima ka inna Ibrahima kana ummata qanita hanifa wa lam yakun min al mushrikina ayen fayda usura aha nin fora Ibrahima tanuna eska Ibrahima tanuna simple gansa anka kala katema kadewa atanu kunye de kofla Ibrahima tanukun kofla folo anka Ibrahima kanu ni ala yere ye min tanu anko kanu parce que abel limaniya juru bere bado de al hubbu fillahi wal bughdu fillah ni be mogo kanu ala kama limaniya ka juru bere bade do ni be mogo ko fana ni mogo ye ala ko ka ala ko iko fana ko o ye limanan do de الحب في الله والبغض في الله donc wala Ibrahima tanu kunye munye anye qur'ana kono pour anka Ibrahima kanu kele afulana anka ladege
atanu ne jogo mununye aye jogo mununke kala hala mununke kabara mununke ni ala ya tanu an ka Ibrahima la dege ula aka qisa kofu ani ni aya kofu ka fonye qur'ana kono nin ko fula dola kelen nin ko fula de la an ka kanu parce que hada madem fule ni mo kera mo nyuma e akanu ni alay mo min tanu mo nyuma de akanu ni mo min kera mo jogo fana ako ambe malikaw kanu haranya tula parce que ala yutano ala ka jonyu mo beru ambe shaytan ko ambe shaytan na ka jama ko ambe ala sosolaw ko ambu ko antufe ewa ambe Ibrahima kanu ambe malikaw kanu ambe ala ka jonyu mambe kanu ni nye foloi fulana ankal Ibrahima ladege man kutu munu fora la sisa ankal ladege ula kisa kofu fulana ala ka Ibrahima tanonya qur'ana kono sababu fulana fule ankal ladege ala de ko qur'ana kono laqad kana fi qasasihim ibratun li ulul albab ala ko nabi nyuma ka qisan fole qur'ana kono ala ko tasini jate mina de bala hakil mawye bo mo kelen kele kado ko nabi nyuma ka qisa munum ba ka fo qur'ana kono akorote anku kala kate mo kate koy ko fula abe afora nyeni ko fula de folo anku kanu fula nanku nomina mankutu munun foru kanku la de go mankutu la wodi ato ala ko laqad kana fi qasasihim ibratun li ulul albab ala ko yawre kono qad kanat lakum uswatu hasanatu fi ibrahima wal ladina ma ala ko la degali ko nyumambe awye Ibrahima ani mugo munun faralembe Ibrahima ka ayawre kono ala ko لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ألاكو إبراهيم نا كمغو لا دغليكو نيما كيرا أولا إبراهيم نا كمغو لا مغوي مغو كان لمن كان يرجو الله واليوم الآخر مغو من بقيامة جيكي مغو من بألاكم بنيغمان جيكي أني قيامة أيوا إبراهيم نا كمغو كريما لا دغليكو نيما يقول لا دغ آية فلو قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا لك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير أكنك إبراهيم الله دغنونا لا ألاكو قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه لا دغليكو نيما كيرا أو يا إبراهيم ككبار يلا ني منو فرلم باكا يجي قالوا لقومهم تمامكو كمغوما إن براء منكم مما تعبدون من دون الله أيوا أمباري لمبا أوما أنا بفيمو فيم باتو كفر لك أمباري لمبا أوما أنا بفيمو فيم باتو كفر لك أمباري لندو أنا كباتو فيم بما دونك nini fora ja anka ampana kaka mugo be fengore de bato ka faralaka aye fengore faralaka akera kaburu tigiyo akera sheguyo akera wodijo akera mabayo akera jinna akera wokiloni fanka bari ka bwa tigima anaka bara puran ka Ibrahim Allah dege afoku nyo ode amfana ka bari mushrikun ma unuka mushrikiya kafarna bikum aw an kafirane awye وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده أيوا إبراهيم نا كمغو يافو مشركين نونيه أن كافرين أويه أيوا جويا بيسن كونيا وبانغرا أني أوتشي فوقتاو ليمانيا نما ليمانيا أني أونتده أمباري لمبه كبوا أوما أن كافرين أويه جويا ني كونيا بأني نيغونشي فوقتاو كمؤمنين حتى تؤمنوا بالله وحده mais ayen kono ala ko illa qawla Ibrahim al-yabini mais akoy Ibrahim ka kuma do be akana Allah daga ola o ye jumay na ko fama mbe ala deli ala ka yafa ima akana Ibrahim ala daga ola parce que Ibrahim fatu nye kafiri de o yafa deli kafiri ate daga ka ala yafa dela nasara ka kafiri aka Ibrahim yellahi do de tafaye ko alebe yafa deli ke faye mais tumami Ibrahim nana do ko afa sara kafiriya ka aye yafa dalin bila wala mugo kana ifa min sara kafiriya ka
kana ya fadeli o yede ko parce que ibrahima tumbe ya fadeli ki fay kana ibrahima la daga woyrola o tebbe iye sino atto min fora ay ibrahima na kam wulu ke rawma la daga ko nyumay donc ibrahima afaye jonye wodi ato bunka ibnu samin ko faidatu abu ibrahim mata ala kufri konni nye faida do e kadima ibrahima fa asara kafiriya de ka alladhi na'taqiduhu anna ismuhu ajara ambe mi siran duskun kono kam min minan duskun kono ibrahima fa ye ajara de ala yere yo banganye wayji qala ibrahim li abihi ajara atattaqidu asnama alihatan tumami ibrahima ko fama ajara aku ebe boli de mina ko ke bato fenyawa wa qala ta'ala lakum ma kana istighfaru ibrahim li abihi ko ibrahima kayya fadeli make fuya faye illa mawidatan wadaha iyahu fo lahidu dode do na tunye lahidun ta faye lahidu nya jumay sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya mbin tigi ala ya fadeliye ntigi ala abe hinanera aben kadwa wujabi falamma tabayyana lahu annahu aduwwa lillahi tabarra minhu metuma mi ibrahima nana do abangera ye ko faye ala ka jugude abarila ka bo fama abariyara ka bo fama inna ibrahima la awahu halim ibrahima ye moya kadwa kacha ibrahima ye moya amunyulendo وفي سورة إبراهيم أنا سورة إبراهيم لا قال ربنا أغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أنا سورة إبراهيم كونو إبراهيم ينين دعوفو ألا إكا يا فنما أني مبانج بغفلا أني مؤمني بي دوم مني قرسلي بيجو ولكن فيما بعد تبرى منه من نين دعوين كوفي إبراهيم بارلا كبو فاما أما نوح فقال رب أغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات من نوح قد دولا أكون تقال إيكا يا فنما أني مبانج بغو أني مغمو دونانك سوكون مؤمنو تيمنا مسوما وهذا يدل على أن أبوي نوح كان مؤمنين ni aya bayira na kon nuhu ka bange baga fula utunye mu'minu de وكفى قال الإمام أحمد الثلاث ليس لها أسر المغاجم والملاهم والتفسير وأمر بن حنبل كفين سببين ليس له أسر كريموني سند جون تأولولا ويجمعني جمعي المغاجم مين يكتوى كلون كاكتاريهم والملاهم أني فتنون بلون والتفسير أني توسيرون فهذه القالب وفيها أنها تذكر بدون سناد كو كتايا دون كبغو بين نونون فو كسرو مسند فولا فإن المفسرين يذكرون قصة آدم فلما أتاهما صالحا أقول تفسير كلاو بآدم كقصة فو تمامي كو ألا يدين يما دوما ويفلان نفر على كانو يدين تغدا كو أبو الحارسي مي خيسا ينغالونde مي توسير كلاو با فو تي سندو يرينا لا بنو سيمنو ينونو فوني موني مونون كو ابراهيم فاتحه جراي توسير كلاو مونون كو ابراهيم فاتحه جراي توسير كلاو بي كومو دو فو كسر سندو تولا وبي سندو فو وبي كومو دو فو سندو تولا فالقائده اجا أنه لا أحد يعلم أن الأمم السابقة شيئا إلا من طريق الوحي أقول قايدة مونية من تنفلو منون تمنا أني مغشيت سكولوكا كباريا دوني وهوتي قال تعالى ألم ياتكم النبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله aya kuna la ko yala mugo ka kibariya mana uma mugo munun temena awunye nuhu kam mugo ani adigan kan ani samudagan kan ani mugo munun nana ulu kofe la ya'lamuhum illa Allah mugo sutu kadu la halado ni alate wala ni mugo tu kala halado ni alate ni alade ko ibrahima faye ajarai munna e ba fo ko ibrahima fata ajarai ko afani cini da ajarai bo tawsir kalaw be ko do fo sanadu tula
donc fengo fenye manton temenewunya ani qisa uni fen donc fo delela ka sore bolo qur'ana de la ani ci den ka sunna sallallahu alaihi wasallam donc ambe dantige minka ibrahima faye ajara de afaye re to de ajara donc ninye ibrahima ka aya min fora inna ibrahima kana ummata qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musrikin ala ko ibrahima kera almamiye ube tawsiri dora ibrahima kelen kera jamai qanitan lillahi akera ala bato bagay ni ala bato dumalen tumba bolon hanifa ka jenge kabon galon bema katile ala kelen pewma fingo fenye ala tanaya jengena kabo bema wala mun yakun minal musrikin ma fara musriki ka togoshi amuka jama caya donc ninya irana bo tawhidi fasamanta do fule ni mo minye tawhidi ni ya haqiqa ibedo arjanna kono bi ghairi hisabi ni mo minye tawhidi haqiqa fana hari ni kelende do to de ko manto hari kelempe ni de tawhidi tige ka jamana la i kelempe de tawhidi tige ka dugula e de to ko manto e de to fo alimami nyema ewa ni nyaayira na fana ni mugo tawhidi haqiqa fana ibe dina nyema yasoro ni tawhidi haqiqa ibe dina nyema yasoro ibrahima tawhidi de haqiqa dina nyema yasoro wajalinahum ayimmata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinuna Cheikh Islam Ibn Taymiyyah ako ko man kutu dobe ako almamima be soroni uluya وجعلناهم أئمة يهدون بأمر لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون أكو أبل الصبر واليقين تنال بهم الإمامة في الدين شيخ الإسلام ابن تيمية أكو سبلي أني دنكنيا كن نونو فلبك سببوية كدينا نيما يدي مغما آية كلا وجعلناهم أئمة ألا كن ألا يوكن نيماوية يهدون بأمرنا nube mugo kanda ni alaka nyamaru kanya ni mugo bu nomina lamma sabaru tuma musabarila wa kanu bi ayatina yuqinuna utumbe dankani ni alaka ayawe donc dina nyema ya soroli a dode ya sababu dode tauhidiye kaddankana ni ala kaddankana ni ala koy ni fem damfe mure shite e kadusukun kono iti ko laje damfe mure shila inyabe ala kelempe udela idusukun dilolembe ala kelempe udera idusukun dilolente damfe unna idusukun dilolente ka bolola funu idusukun dilolembe ala kelempe udela idusukun kono nimbeke sababu ye kadina nyema ya de dimoma komi ibrahima kera chogomi okofe aya min kalana walladhina hum bi rabbihim la yushrikun hajil ayatu sabaqa laha tarf ni aya min fulani nye ko do retemina anye o yejuma ala ko innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun ala ko mo munu utigi ala nube utigi ala ube sira utigi ala ka alanya siranya o kera sababu ye usirana alanya utigi ala ka janga kata siranya kera sababu ye ulla sira alanya lakinna al muallifu jakara shahidun wa min khashyati rabbihim me munyi muallifu ye alay shahidun doro defo ay min khawfihim minhu wa musfiquna ay khaifuna min ajabihi ja qalafuhu alanya siranya koso alanya siranya koso de o kera sababu ye kulla sira alakalla jaba kornu ye ala soso fal ma'asi bil mana li a'am kama sabaga shirkun li annaha sadiratu anil hawa mukhalifa li shar bon ma haqqaqa tawhid dakhala al jannati bighairi hisabin anto de lawa munna nin koya wallazina hum bi rabbihim la yushrikuna donc ni ayata aya ko fi aya min ko innal ladina hum min khashyati rabbihim musfiqun ambe mu famuya abe comme ni mbake kayranna ya ala soso bebe do mushrikiya kono ni globaliye jatemina globali nanye jatemina ta globaliye ala soso bebe do mushrikiya kono chogodi parce que ala soso la be iba soro yi ala soso ni ndungode ote ni ndungode bibila ala soso la bon ni mogo min tugura ini ndungo ko i ala soso i ni ndungo ke komi ala ibo yimo ko komi ala i ni ndungo ke komi ala
donc wode yato bune usminu ko fal ma'asi bil mana li ammu kama sabaga ako ala soso amana gorobali comme a fora kateme chogo a fora kateme shiriku ko fulan ka foya dero ala soso mana gorobali yere ala soso be fulan ka foya parce que ala soso be bo nin dungo de la nin dungo min be sariya soso wa qad qala Allah ta'ala ala ko masamin korotalo afarita man tagada ilahahu hawahu ala ko qur'ana kono yala imam mugo yika kaba ko ala mugo minya anin dungo ayode ke akala aka alay donc bi mana le am ala soso la be ibe se ka fama ko mushriki mais shirku kumba bate mais niya yi ala soso nin dungo de ibilala itu gore nin dungo de ko ni mugo fana tin tugora nin dungo ko ala ko yi kan nin dungo de mina ka ke ala yi sa ka ke sariya ke lay ore ato yeni ayanati amma binisbati limana liqasun fayaqsimu hal ulama qismayn min antar ala soso mana kere lema an ko mana gorobali ala soso la bebe se ka yes fulan ka fo yakko ala ka aya qoso afarayta man tagaja ilahahu hawa nan tara ala soso mana kere lema doni ke bawo ala soso tilakata tira yoma fula shirkun wa fusuqun mushrikiya ani fashiqiya donc ni tar ala ka soso ka ke qasu ye katila ala soso be tila kata tila yoma fula afulan ka foyala ma nimbi kafiriya ki bo silamiya kono ani ala soso sugu dobe ati bo silamiya kono mushrikiyate mo ba ko ko fashiqiya wa qawlu la yushrikuna yuradu bihi shirku bil mana li am donc ni ewa minye ewa Muhammad ibn Abdul Wahhab alekal la nyine aya wallazina hum bi rabbihim la yushrikuna alekal la nyine munye mana gorobali shirku mana gorobali ija tahqiqu tawhid la yakunu illa bi sinabi shirk bil mana li am parce que pour ka tawhid ke haqiqai o tesaka ke abara foyki re koroshi wa fulan kafuya mana ma fulan kafuya de mana gorobali la walakin laysa mana haja allan tahaw minhu al ma'as mais nintaira ko ala sosola ko nintaira ko tawhid haqiqa baga ko ala soso tasoro لأن كل ابن آدم قطاع وليس بمعصوم القطاع وليس بمعصوم parce que hada maden be qatawul kala hada maden tangalende hada maden be qataw kala hada maden matanga walakin idha asaw fa innahum yatubuna wala yastamirun yastamiruna alayha minnu ala soso ubetubi utedume ala sosoka ودي أتولى يوركون والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر ذنوبا إلا الله ولم يسيروا على ما فعلوا وهم يعلمون ودي أتولى يافو أكو أولود نو يكو جوكو كو يكو لانكولون كو أبي نو يركون توني جنوبون وحكلي بيجيغا على فولا ube ala yafa deli ala ka yafu ma ko junubula jombe junubu yafa ni ala kelempewte uma dume uye bara jugumenke uma dume uka donc ola pour ka tawhidi ka ke haqiqai iki yere koroshi fulan ka foya mo de gorobali bon abdurrahman saadi mbe dotto mo le fana ka kuma dola ka kitabu kono alaye kitabu do dira fi al qawl shadid nyinde la ko kitabu fawye ngo bonda be kitabu tawhidi fanala o bonda munasaba min bani bonda te min temena ale fana be kuma odeka bo ale fana yi kuma jannatiya mi mbay aka kuma yoro min to modoro ako mi puruka tawhidi ke haqiqai ki ka tawhidi seneya ka ke haqiqai ako fa inna tahqiqa tawhidi tahjibu wa tasfiyatuhu من الشرك الأكبر والأصغر pour ki ka tawhid ke haqiqai akui ki ka tawhid chenche ka seneya ka bo fenda madoma fulu ye munye fulan ka foya kumba bana fitini ika tawhid seneya ka bola kele wa min al bidal qawliyati al i'tiqadiyya ani ki ka tawhid seneya ka bo bidiya kumalama aqidalamaw iki ka tawhid seneya ka bo ewa biriyama akumalama ani agidama iki ka tawhid sene ka boma
والبدع الفعلية العملية أني كي كالتوحيد سنيا كافو بديا كي ولي لماما بديا أغيد لما يموني قدر قومي قدر يوتا أني مرجي يوتا أني جهمي يوتا بديا كما لما أغيد لما ويقود والبديا الفعلية العملية بديا كي ولي لما أنا أبارك لما ويجمعي مثلا مولدي نونو مولدي بديا نونو ube salli kofe fatita bidiya nunu ube ka jikru do modefe yere o ba ko de ma ko al bidiyatil fi'li al amaliya pour ka tawhid ke haqiqa ika tawhid ka senya ka boni fanama o min al maasi nani na yoni ani ala sosoto wajalika ala sosoto kiyere ika tawhid senya ka bala sosoto be ke chogodi wajalika bi kamali ikhlas lillahi fil aqwali wal afwali wal iradat ikika ewa dusukun kala si dafa ikika dusun kala si dafa bi kamal ikhlasi lillahi fil aqwal ika kuma wala kadusun kala si dafa alaye ika kuma fota wala wali afwali ika dusun kala si ewa sen ewa kala si alaye ika keta wala wali iradati ika dusun kala si ewa dusun kala si ika dafa alaye ika lanyinula وبسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد أني وبسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد أكون ني كسرا فلان كفو يقوم بابا فلان كفو يقوم بابا من بك التوحيد برجا دبال كاتال لسر لك بوتي كبويري ومن شرك الأصغر المنافي لكماله بني يري قرشي فلان كفو يفتني فنما من بك التوحيد تملين دفلين نغشي بلو فمن حقق التوحيد بأن أمتلا ومن فمن حقق التوحيد أكون مؤمن التوحيد كحقيقي بأن أمتلا قلبه من الإيمان والتوحيد يد سكون فا لمن يلا أن التوحيد والإخلاص أن يدسون خلاصي وصدقته الأعمال إكبارو فنا يؤتي تجيا بأن قادت إلى أوامر الله تاءة مبنية مغتبطة إلى الله min ye ki yere koro kata ala ka nyamar kawma ka alabato ku yere sage kata alama wala mu yujarrihu zalika bil israr ala al maasi imi ka tawhidi jogi ka dume ala sosoka fa haja alladhi yadkhulu al jannati bighairi hisab akon ninde bedo arjanna kono ka sura ma fese fese wa yakunu min as-sabiqina ila dukhulha wa ila tabawil manajil minha akun nunun de beke mugo munun be mugo da kata arjanna ma ani kata sigi arjanna ka sokono ako beke nunun de donc Abdurrahman Saadi ka fana ka kuma surunya atobe nyemminta fana ka kitaw ka surunya tauhidi haqiqalila o yennin de badamo ambe ala deli ala kanke mugo nambe nin tawhidi ke haqiqa yede ewa ni mugo minye tawhidi ke haqiqa nun chogola shiriku kumba ba ana fitini ikisirama bidiya kumalama aghiralama ikisirama bidiya kewalelama baralama ikisirama ala soso ikisirama ni mugo minye ka tawhidi qalasini nununye donc idusukun fara dusukun qalasini limanani tawhidi la ibedo arjanna kunu bi ghairi hisab ala ti fese ire donc abe comme inshallah wakati sera a tora hadisa indele donc ni ala ye dersure iranna ambe hadisa inta ambe ala deli ala kanke mugoye nambe tawhidi ke haqiqai ambe ala deli ala kando arjanna kono ka surama kolosha ma fese subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk